Ni inkuru y'akababaro ku muhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ufite ishyaka ritemewe mu Rwanda ryitwa Darifa Umurinzi, akaba afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Mu minsi mike ishize akaba rero yaranditse ibaruwa ikomeye cyane ayandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayandikira abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barangajwe imbere na Donald Trump ko bashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nyina ufungiye muri gereza abashe kuba yafungurwa. Ntiyemera amabi ya nyina, ntiyemera ibikorwa bya nyina, ntiyemera ko nyina yaba yaragerageje kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kukibuza umudendezo no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ahubwo avuga yuko afunzwe ku mpamvu za politike. Uyu muhungu witwa Remy Amahirwa, umuhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Inkuru ibabaje cyane rero kuri uyu muhungu, nyuma y'iriya baruwa ndetse n'ibintu byinshi cyane yakomeje kuyiragarukaho, avuga ko u Rwanda ari igihugu kitagendera ku mategeko n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Reka nze nyirambure nyibavire imuzi mbere gato yuko mbagezaho aya makuru y'inshamake akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu itangazamakuru bitandukanye, babwira ko u Rwanda, Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yanenze umuryango mpuzamahanga utitaye ku mpungenge z'umutekano ruterwa n'umutwe w'iterabwoba FDLR n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa Abanyamulenge mu gice cya Minembwe. Yatanze ubutumwa kuri uyu wa 12 Ukuboza 2025 ubwo ibihugu bigize akanama Karoni gashinzwe umutekano byaganiraga ku mirwano imaze iminsi ihanganishije AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice biri mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma kandi mu buryo bw'inshamake reka mbabwire ko mu gihugu cy'Ubwongereza umwami Charles wa gatatu yavuze ku burwayi bwe bwa kanseri. Uyu mwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yavuze ku burwayi bwe bwa kanseri ko kubera kwivuza kare no gukurikiza inama za muganga ubu agiye kugabanyirizwa imiti. Mu mashusho yashyizwe hanze n'ingoro y'ubwami bw'Ubwongereza, Charles wa gatatu yasobanuye ko yamenye ko arwaye kanseri muri 2024 ndetse kuva icyo gihe yahise atangira kwivuza. Ati uyu munsi ndi kubasha kubasangisha inkuru nziza ko kubera kwisuzumisha kare abaganga bankurikiranye n'amabwiriza yabo ubu imiti yanjye umwaka utaha izagabanywa. Akomeza agira ati ibi bigaragaza intambwe imaze guterwa mu kuvura kanseri. Ubu ni ubuhamya nizeye ko bushobora gutera imbaraga abandi bantu bashobora kurwara iyi ndwara mu buzima. Mu butumwa bwe Charles wa gatatu yagaragaje ko hatuye impungenge n'abantu batinya kwisuzumisha hakiri kare kandi aribyo bitanga icyizere cyo gukira igihe uburwayi bugaragaye kare. Yagaragaje ko abagera kuri miliyoni 9 bahagaritswe kwisuzumisha kandi ari ikibazo gikomeye kuko biyongerera ibyago byo kurembeshwa n'uburwayi. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X cyagaragaje ko yishimiye ko umwami ari kumererwa neza. Ati ni ubutumwa bwiza nyiricyubahiro, ati umwami yatanze, ati igihugu cyose cyishimiye kumva ko azagabanyirizwa imiti mu mwaka utaha kwisuzumisha kanseri kare, ati bitabara ubuzima. Imibare igaragaza ko mu Bwongereza abarenga miliyoni 3 barwaye kanseri mu gihe nibura buri mwaka agaragara abarwayi 400,000 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungira amakuru ya diplomasi yatangaje ko bitashoboka ko agahenge kubahirizwa n'uruhande rumwe mu gihe urundi rukarengaho ku mugaragaro kandi umuryango mpuzamahanga ntibirubaze. Mu kiganiro n'ambasaderi b'ibihugu bitandukanye cyabaye kwa 12 Ukuboza 2025, Minisitiri Nduhungire yavuze ko leta ya RDC yatangaje ku mugaragaro ko izagaba ibitero ku birindiro by'ihuriro rya AFC 23 kugira ngo yisubize ibice byose yambuwe. Ibi byabaye mu gihe leta ya RDC na AFC 23 byari byaramaze kugirana amasezerano yo guhagarika imirwano bifashijwemo na leta ya Qatar ihuriza impande zombi mu biganiro mu masezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na RDC muri Kamena 25. Ibihugu byashyigikiye iyi ntambwe. Yasobanuye ko mu nama y'urwego ruriho rushinzwe umutekano yabereye Washington DC tariki ya 7 Ugushyingo u Rwanda na RDC byumvikanye ko ibitero bigomba guhagarara, ariko ko nyuma y'uwo munsi byasubukuwe ingabo z'u Burundi zibigiramo uruhare kandi ko byagabwe no ku basivili barimo Abanyamulenge muri Minembwe. Minisitiri Nduhungire yatangaje ko ingabo z'u Burundi zigera ku 20 zoherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zenyegeje amakimbirane kuko uretse kugaba ibitero ku birindiro bya AFC 23 no ku basivili zafunze inzira Abanyamulenge batuye muri Minembwe banyuragamo bajya ku masoko zigamije kubicisha inzara. Yavuze ko kuba ingabo z'u Burundi zaragiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zibisabwe na leta ya RDC bitaziha uburenganzira bwo kwicisha abasivili abanyekongo inzara no kubagaba ibitero nk'uko zimaze igihe kinini cyane zibigenza. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko u Rwanda rwamenyesheje abahagarariye ibihugu
iki kibazo abenshi muri bo barusezeranya ko bazageza ubutumwa kuri leta ya RDC na leta y'u Burundi kugira ngo bihagarike ibi bitero n'ibindi bikorwa bifitanye isano nabyo. Ati twamenye ko ubutumwa butoherejwe i Kinshasa na Bujumbura cyangwa se bukaba butari bufite imbaraga zihagije kugira ngo buhindure ibintu banyakubahwa agahenge n'amasezerano n'impande zishyamiranye yo guhagarika imirwano mu gihe zitegereje ko amakimbirane akemuka. Mu yandi magambo agahenge nikakubarizwa n'uruhande rumwe mu gihe urundi rukarengaho ntirubibazwe. Yasobanuye ko mu gihe ihuriro rya FC23 rigabwaho ibitero n'uruhande rwabyigambye amahitamo riba rifite ari ukubahagarika kandi ko u Rwanda rwatangajwe n'uko umuryango mpuzamahanga wahagurutse kubera ko FC23 yirwanyeho. Ati rero mu gihe ingabo za leta zemerewe kurenga ku gahenge uko ribishaka mwakumva ko FC23 yagombaga guhagarika ibi bitero. U Rwanda rutangazwa nuko nubwo umuryango mpuzamahanga wasobanuriwe ukaba ufite uburyo bwawo bwo gukora iperereza amajwi azamuka gusa iyo FC23 ifashe icyemezo cyo gusubiza. Ibihugu bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage birutse gusohora itangazo byamagana ko FC23 ikomeje gufata ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo binashinja u Rwanda gufasha iri huriro. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bitangaje cyane kuba ibi bihugu byarashinje FC23 n'u Rwanda bikirengagiza ibitero by'indege z'intambara na drone ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rimaze igihe rigaba kwa sivili no ku birindiro bya AFCM 23 uko amakuru akomeza kugenda abivugaho. Twibuta twanzika ku nkuru yacu kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, turebera hamwe inkuru ivugwa kuri uyu muhungu yo yitwa Remy Amahirwa. Muribuka ko mu minsi mike ishize uyu muhungu yirengagije amabi ya nyina hanyuma asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bafunguza Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu ni umunyapolitike utavuga mu butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muhungu yitwa Remy Amahirwa yongeye rero kujijisha no kubeshya amahanga agaragaza ko nyina arengana, asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo arekurwe. Tariki 20 Kamena 2025 nibwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko Ingabire Victoire Umuhoza yatawe muri yombi nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Uyu mugore akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse n'icyo kwigaragambya. Icyakora umuhungu w'uyu mugore ntiyumva impamvu nyina afunzwe, ari nayo yatumye rero yandikira ibaruwa abo muri Amerika abasaba ko bategeka u Rwanda kutamuryoza ibyo yakurikiranyweho. Ifungwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza ryaje rikurikiye ibikorwa byo kugambirira ubugizi bwa nabi binyuze mahugurwa yahawe abayoboke b'ishyaka rye. Ni amahugurwa yigiwemo uburyo bwakoreshwa mu guhangana na leta burimo mobilization and persuasion, imyigaragambyo yo guhangana na leta na cooperation tactic ishingiye kutumvira gahunda za leta zose, dairema ngo igamije gushyira leta mu girahiro n'ibindi. Abazi imyigaragambyo bazi n'ibibi byayo. Abanyarwanda ni bumva uburyo ushaka kubayobora yabashishikariza gutwika amapine mu mihanda, gusenya ibikorwa remezo, mbese gusubizwa mu icuraburindi bavuyemo. Aho kugaruka rero kuri izi nzira enye we n'abambari be ba nyina bisungaga mu gukora ubutegetsi, Amahirwa yavuze ko nyina afunzwe ku mpamvu za politike. Yagaragaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Amerika ibereye umuhuza atazagerwaho bitewe n'impamvu ashinja u Rwanda, zirimo ubuyobozi yise nyene, ubutabera ngo butanoze, kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, guheza bamwe mu by'ubukungu n'ibindi. Uyu musore yatangaje ko ngo nyina yatawe muri yombi nyuma y'uko anyuje ibitekerezo bye kuri Al Jazeera, ibintu bidahuye n'ukuri nk'uko byagiye bigarukwaho mu bitandukanye. Byinshi rero byakomeje kugenda abigarukwaho. Hanyuma rero uyu musore yatangaje ko nyina yatawe muri yombi nyuma y'uko anyujije ibitekerezo bye muri Al Jazeera, ibintu bidahuye n'ukuri. Muri icyo gitekerezo uyu mugore yashimangiye raporo zidafututse zishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 watuma wumva atitaye ku mpamvu muzi. Uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bahohoterwa bakicwa umunsi ku wundi urwanira. Icyo gihe yavugaga ko ngo u Rwanda rukwiriye kuganira n'abatavuga rumwe narwo, impunzi n'abandi. Yibagije ko
nukivuka azi neza ko ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'impunzi ziri muri RDC bigamije kuvugira umutwe w'iterabwoba FDLR na cyane ko ari bo uhakorera. Yirengagije ko sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1994 yarangiye kwa 31 Ukuboza 2017 ko abo yita impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho no kumaraho burundu abatutsi mu Rwanda. Uyu muhungu yagaragaje ko ibyaha nyina akurikira ngo nta shingiro bifite ahubwo ko bishingiye ku mpamvu za politike. Yabuzwa n'iki ko nyina akatirwa imyaka 15 akabarirwa 7 hitezwe ko afite umutima umenetse, ahubwo iyangeso yarabye ikongera ikazanzamuka umuteguro wo gukuraho ubuyobozi bwamubabariye akawukaza cyane. Remy Amahirwa yavuze ko kuva nyina yafungwa yangiwe guhura nabo mu muryango we ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga be. Yongeye kwitsa ku by'uko urugaga rw'abavoka mu Rwanda ngo rwanze kwemerera umwunganira mu mategeko uwo muri Kenya. Uyu munyamategeko uyu avuga ni Emery Kwamboka Ossiemo, asanzwe yabarizwa mu rugaga rw'abavoka mu gihugu cya Kenya. Icyakora urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwanze ko aza gukorera mu gihugu ku mpamvu umuyobozi mukuru warwo Maître Nkundabarashi Moise yasobanuye mu kiganiro yigeze kugira na kimwe bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Maître Nkundabarashi Moise yagaragaje ko mu mategeko y'imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame ry'amagirirane reciprocité, kugira ngo bemererwe gukorera mu kindi gihugu nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera abavoka b'icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Maître Nkundabarashi yavuze ko atari ko bimeze kuri Kenya, kuko iyo itemereye abavoka mu Rwanda gukorerayo, bityo ko ukurikije iryo hame ry'amagirirane n'u Rwanda ubu rwahisemo kutemerera abavoka muri Kenya gukorera mu Rwanda. Mu mvugo zivuguruzanya, umuhungu wa Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko nyina abayeho nabe kandi atemererwa gufunganwa n'abandi bagororwa. Ku rundi ruhande avuga ko u Rwanda rutemerera abo mu muryango we guhura na nyina. Ukibaza uko yamenye ko afungiwe aha wenyine kandi atabasha kuvugana nawe bikakuyobera. Remy Amahirwa yibukije ko Madame Ingabire Victoire Umuhoza ukunze kunyuzwamo imigambi y'abashaka kongera guhekura u Rwanda bakarugeza hanyuma yaho rwageze mwaka w'1994 atari ubwa mbere yari afunzwe. Yagarutse ku buryo ngo yumva nyuma y'iminsi mike ubwo yari ageze mu Rwanda muri 2010 yahise afungwa ndetse agakatirwa imyaka 15 muri gereza. Icyakora ntiyavuze ko nyina yahamijwe kugambirira igihugu ugamije kukibuza umudendezo ndetse no kurema umutwe abagizi ba nabi. Ntiyibukije amahanga asaba gushyira igitutu ku Rwanda ko ubwo nyina yakandagizaga ikirenge mu Rwanda akagera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi muri Kamena 2010 yahise abazaho imibiri y'abatutsi y'abahutu iri, kuko ngo yabonaga y'abatutsi gusa. Imvugo yari yuzuye urwango no gupfobya Jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Mu buryo bwo kudashima, Remy Amahirwa yagaragaje ko nyuma yo gufungwa kwa nyina imyaka 15 yamazemo 8 ubundi abarirwa mu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ibi bintu wabonaga mu nyandiko ye ntacyo bivuze, ahubwo ngo ko yangiwe kujya gusura abana be, abuzukuru n'umugabo we urembye cyane. Nyamara ubanza na nyir'ubwite atarajwe ishinga n'uwo mugabo we urembye, ahubwo ikimubabaje ari ukwifashisha umutungo mu by'ubwenge waba muri Serbia ngo ashyire mu bikorwa operation shira ubwo budahungitwa gahungeta serwakira sondage n'indi migambi yose igamije guteza imvururu ndetse no kujyana n'abanyarwanda ahora yifuza kuyobora. Uyu mugabo yavuze ko umwana we w'imyaka 10 ngo uba muri Amerika ahora abaza igihe nyirakuru azazira kubasura. Mbese kuri we nyina niyo yakora ibyaha gahishyi mu Rwanda atagomba rero kubiryozwa kuko ari ndakorwaho, ahubwo agomba guhembwa kujya gusura abana be. Icyakora ubanza agaho kari kundi gahandurika uburyo uyu muhungu ajejikajwe nuko umwana we yajya gusurwa na nyirakuru, ariko ntaburire nyina iyo ajya gutera inkunga ibikorwa bya FDLR iza gutera u Rwanda. Ibitero bigasiga bihekuye imbaga. Kuri we nyina agomba kwica abandi agahembwa kujya gusura abo yasize ibwota amasimbi. Ati nibyo ntako bisa ategurana yo gukuru wawe, ariko na kimwe ati n'abakinwe ku mubyimba muri 2010 ubwo uyu mugore yifuzaga kuyobora abanyarwanda ageraga i Kigali n'abantu kandi nabo bakwiriye ubutabera. Ati marangamutima ye no gusigiriza ibyaha bya nyina. Remy Amahirwa yakomeje agira ati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ikwiriye gutangira gukoresha ububasha bwayo mu gusaba u Rwanda gukora amavugurura. Bwa mbere igategeka u Rwanda kurekura mama n'amananiza n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politike. Yibagije ko u Rwanda ari igihugu cyigenga gifite inzego harimo n'iz'ubutabera zigenga zigomba kuryoza buri wese ibyaha akurikiranyweho nta kurobanura. Uyu mugore asabira gufungurwa uretse ibyo guhuza abantu mu matsinda bagamije gutegura imyigaragambyo n'ubundi bugizi bwa nabi. Nawe wigeze kuvuga ati ntewe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo.
uyu ni umutwe wakomeje kugira uruhare mu bwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo kugeza n'aho babagwa inyama zabo zikotswa zikaribwa ku mugaragaro, abandi bagatwikirwa bakameneshwa n'ibindi. Nyamara ibyo bikorwa byabo bigayitse bikamutera ishema, ari nayo mpamvu rero yari asigaye akora ubutaruhuka ngo no mu Rwanda abigaragaze. Remy Amahirwa yayobeje amahanga ananirwa kwibutsa uburyo nyina wizerera mu gukora politiki binyuze mu kubuza igihugu umudendezo yakunze gutera inkunga ya FDLR igahungabanya u Rwanda. Aha na hariya inzirakarengane na n'ubu zikaba zitarabona ubutabera. Remy Amahirwa yatanze ingero ngo n'iz'imiryango mpuzamahanga zemejwe ko nyina afungiye ibitekerezo bye, ariko yibagije ko iyo miryango ariyo ikoresha nyina umunsi ku wundi ngo irebe uko yasubiza u Rwanda mu bihe by'umwijima rwavuyemo, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Hanyuma rero tuvuye kuri iyi nkuru, reka mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbabwira ko ihuriro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko indege z'intambara na drone ziri guturuka mu Burundi ziri kugaba ibindi bitero ku banyamulenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibitero byagabwe mu rukera rwo kuri wa 13 Ukuboza 2025 kandi ko ingabo z'u Burundi zabigizemo uruhare rutaziguye. Lawrence Kanyuka yagize ati indege z'intambara za Sukhoi 25 kajugujugu z'intambara na drone z'igisirikare biyoberwa ku butaka bw'u Burundi zagabye buhumyi ibitero mu midugudu ituye cyane n'abanyamulenge ya Mikenke na Rwicankuko, ati hirengagijwe ibikomeye cyane amahame shingiro y'itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. AFC23 yatangaje ko ibi bitero byari bigambiriye abasivili byapfiriyemo abarimo abagore n'abana, kandi ko bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu. Mu gitondo cyo kwa 12 Ukuboza 2025 indege y'intambara ya Sukhoi 25 nabwo yagabye igitero ku nkambi y'impunzi z'abanyamulenge iri mu gace ka Mikenke. Umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko ibitero by'ingabo za RDC n'iz'u Burundi ku basivili biri guterwa n'uko zikomeje gutsindwa ku rugamba, kuko mu byumweru bibiri bishize zambuwe ibice byinshi cyane biri mu kibaya cya Rusizi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma rero reka babwire ngo reka turebere hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa rero abari menshi cyane. Muri gereza ariko bitagenda byubahirizwa. Cyuma rero Hasani akaba hari amakuru meza cyane agakanya atugezeho, nifuza ko turaza kugenda tugarukaho mu by'ukuri tunayarambura muri rusange, turebera hamwe iyi nkuru nziza ikwiye igihugu mu by'ukuri ko Cyuma Hasani wari umaze rero igihe kitari gito rero afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge. Turaje tuyirambure tuive imuzi n'imuzingo, mbabwira ko nk'uko mwagiye mudusaba kenshi cyane ati mbere y'uko tubwira inkuru nyirizina ati ijubanza utunyure mu buryo bwinshi make mu makuru ari gucaracara yabavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda aroherereyemo. Nanjye rero rwose narabyumvise, reka mbabwire ko mu buryo bwinshi make mbere ko tuganira ku nkuru ya Cyuma Hasani, uyu munyamakuru witwa Niyosenga Dieudonné wafunzwe akurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Reka mbabwire ko u Rwanda rwanenze amahanga atitaye ku mutekano warwo n'uw'abanyamulenge. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga yanenze umuryango mpuzamahanga utitaye ku mpungenge z'umutekano ruterwa n'umutwe w'iterabwoba FDLR n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamulenge mu gice cya Minembwe. Yatanze ubutumwa kuri wa 12 Ukuboza 2025 ubwo ibihugu bigize akanama karoni gashinzwe umutekano byaganiraga ku mirwano imaze iminsi ihanganishije AFC23 n'ihoro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice biri mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ambasaderi Martin Ngoga yatangaje ko imirwano yatewe no kurenga ku gahenge kw'imingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi, imitwe y'abazalendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose leta RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro mu mujyi wa Doha muri Qatar. Yasobanuye ko birenze ibi kuva muri 2017 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai bigaba ibitero ku banyamulenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85% by'imidugudu yabo muri rusange mu buryo bwinshi make. Kandi reka mbabwire ko andi makuru avuga ko hari amakuru ku byabaye mu ipfuba rya kudeta mu gihugu cya Benin mu rukera rwo ku itariki ya 7 Ukuboza. Abashakaga guhirika ubutegetsi muri Benin bahiritse Patrice Talon bayobowe na Colonel Pascal Tigri bagerageje guca muri
yombi bamwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cy'iki gihugu kugira ngo babone uko bashyira mu bikorwa mugambi wabo w'ihirika ry'ubutegetsi. Ikintu cya mbere bakoze imbere ya byose babanje gutera ingo z'abasirikare bakuru bari ku ruhande rwa Perezida Patrice Talon kugira ngo ubwo baraba bamugezeho aze kubura uwo yitabaza. Urugo bahiriyeho n'urwa General Bertin Bada n'umujyanama Patrice Talon mu bya gisirikare n'urwa General Abou Issa mugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, ndetse mu gihe uwa mbere we yagerageje gutoroka mu gitero cyagabwe ku rugo rwe kikicirwamo umugore we, uwa kabiri we yafashwe n'abasirikare ba Pascal Tigre. Nyuma y'amasaha make ibyo bibaye, Colonel Faizu Gomina ukuriye abashinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu nawe yatawe muri yombi kugira ngo afatwe. Ntibyabaye gutyo gusa, akimenya ko hari umugambi wo guhirika ubutegetsi yahise ava mu rugo rwe ajya mu kigo cya gisirikare kibarizwamo umutwe udasanzwe w'ingabo kiri ahitwa Togbine, aho umugambi wo guhirika ubutegetsi wari watangiriye. Akihagera yahise atabwa muri yombi n'abashakaga no gukuraho Perezida Patrice Talon, afunga umunsi wose ku cyumweru. Ku rundi ruhande, Perezida Patrice Talon n'abasirikare bari ku ruhande rwe ntibahise bafata umwanzuro wo gutera ikigo cya gisirikare cya Togbine cyarimo abigometse ku butegetsi, kuko bangaga ko haza kuba impfu nyinshi cyane n'inkomere. Nyuma y'umwanzuro wa Nigeria wo kohereza indege z'intambara muri Benin kugira ngo zitabare Patrice Talon, nibwo ibintu byahindutse. Izi ndege zarashe ibisasu bigera kuri 3 kuri iyo nkambi ya gisirikare ahagana saa 12 z'umugoroba. Colonel Pascal Tigre kuri ayo masaha ntabwo yaragihari, bivuga ko yari yamaze guhungira muri Togo nyuma yo kubona ko gukuraho ubutegetsi byamaze gupfuba. Ku rundi ruhande, b'abasirikare bari bafunzwe bafashwe n'abasirikare bajya kubafungira ahandi hantu. Muri icyo gikorwa, ibisasu by'ingabo za Nigeria byatumye ibintu bihindura isura, bitera n'urujijo abashatse gukora ubutegetsi, kuko batari biteze ko hari umuntu uri mu butabare Patrice Talon. Abou Issa na Faizu Gomina bajyanwe gufungirwa ahandi. Bivugwa ko Pascal Tigre yatanze itegeko ry'uko abo basirikare babiri bombi bicwa, ariko General Abou Issa yumvisha abo bagiye kubica ko nta mpamvu bafite yo gukora icyo gikorwa. Ibiganiro birebire byaje kurangira abo basirikare ba Pascal Tigre bumvise ntibashyira mu bikorwa uwo mugambi, ahubwo bemera kurekura Abou Issa na Faizu Gomina. Aba basirikare babiri bombi barekuwe ahagana saa 8 z'urukerera kuwa mbere hafi y'umurwa mukuru wa hafi y'umujyi witwa Chaoulou, mu birometero 350 uvuye mu murwa mukuru wa Benin. Bivuga ko hari abasirikare ba Patrice Talon bari bakurikiye ibikorwa byose by'abashimuse abo basirikare bakuru, ku buryo nyuma yo kubarekura bahise batabara. Abasirikare ngo batorotse bakomeje inzira berekeza mu gace kitwa Parakou, mu birometero 50 uvuye aho basize b'abasirikare babiri ngo bari mu modoka ya Toyota ifite plaque y'ingabo zasanzwe ya Benin. Hari amafoto yabonywe na Jeune Afrique y'ibikoresho byabo bataye birimo imbunda, imyenda irinda amasasu, impuzankano za gisirikare mbere yuko bakomeza urugendo rwabo n'amaguru. N'ubu inzego z'ubutasi na polisi biracyabashakisha. Imirwano yo ku cyumweru hagati y'abashatse guhirika ubutegetsi n'igisirikare cya Benin kirimo abarinda umukuru w'igihugu hasize umwe apfuye mu gihe abandi benshi cyane bakomeretse. Umwe mu basirikare bakomeretse aherutse kandi kujyanwa mu Faransa kugira ngo ariho ahererwa ubuvuzi bwisumbuyeho. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu yandi makuru Uburundi bwakiriye na yombi abarwanyi ba FDLR. Leta y'u Burundi iherutse kwakira urugwiro abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR bawuyihungiyeho ubwo ihuriro rya AFC 23 rwanda utetsi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryafatirwa ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba FDLR binjiye mu Burundi kuva tariki ya 7 kugeza tariki ya 10 Ukuboza 2025 bari kumwe n'abasirikare ba RDC naho mu ihuriro Wazalendo babarirwa mu bihumbi 200. Abenshi muri bo bageze mu Burundi banyuze ku kiraro cy'umugezi wa Rusizi utandukanye ibihugu byombi. Ingabo z'u Burundi zibakusanyiriza ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Buganda ndetse no mu nkambi y'agateganyo ya Chishemere ndetse na Kasenga. Ku kibuga cya Buganda, ingabo z'u Burundi zahaye ibiribwa FDLR n'abasirikare ba RDC babarirwa mu 1600, ariko Wazalendo abarenga 400 ntabyo bahawe. Ibyo bishimangiye umubano mwiza umaze igihe uvugwa hagati y'impande zombi. Urubuga SOS Media rwatangaje ko leta y'u Burundi iri gutegura inkambi iri kure y'umupaka yo gushyiramo abarwanyi ba FDLR, Wazalendo na FARDC mu gitegereje ubufasha bwa komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge. Hanyuma iyi komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge igira uruhare rukomeye cyane mu gufasha impande ziri mu ntambara gukemura bimwe mu bibazo zitumvikanaho
cyane cyane guhererekanya imfungwa z'intambara niyo yakuye ingabo za RDC mu bice bigenzurwa na M23 zijyana Kinshasa. Byakoroha ko iyi komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yakura ingabo za RDC na Wazalendo mu Burundi ikabajyana Kinshasa cyangwa se mu bindi bice bigenzurwa na leta ya RDC. Ikibazo gihari ni niba leta y'u Burundi izagumana abarwanyi ba FDLR cyane ko ari abanyarwanda cyangwa se niba izemera kubohereza mu Rwanda. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko leta y'u Burundi n'iya RDC biri mu nama z'urudaca zo gutegura urugamba rukomeye rwo kwisubiza ibice byo mu kibaya cya Rusizi biherutse gufatwa na M23 birimo umujyi wa Uvira. Ubutegetsi bw'ibihugu byombi bushyize mu bikorwa umugambi w'uru rugamba bushobora kandi kwiyambaza n'abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo na FDLR baba bahungiye mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo n'abahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku nkuru yacu nyirizina ya Cyuma Hassan Niyosenga Dieudonne, umunyamakuru umenyerewe mu mwuga w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ariko waje gutabwa muri yombi nyuma y'ibyaha yarakurikiranyweho mu Rwanda. Nyuma yaho rero aramaze iminsi itari mike cyane atabaza inzego za leta ndetse n'abayobozi n'inzego za gereza muri rusange ko uburyo afunzwemo yatangiye guhuma amaso ndetse ko bitakimworohera no kuba yajya no mu rukiko mu iburanisha, cyane ko yari yarasabye ko urubanza rwe rwasubirishwamo ubundi bushya rugahera mu mizi. Cyuma Hassan rero amakuru meza avugwa nk'uko umwe mu banyamakuru wa BBC witwa Eric Bagirusa rero yagiye akora ubuvugizi mu bihe bitandukanye, byaje kurangira rero mu by'ukuri inzego zibishinzwe zumvishe ubusabe bwa Cyuma Hassan Dieudonne, hanyuma rero aza gutangira kuvuzwa amaso ndetse kandi aza no guhabwa indorerwamo, no kuvuga linete zimufasha kuba yabona neza. Yavugaga ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri gereza, hanyuma aribyo byagiye bimugiraho ingaruka cyane ku kureba cyangwa se ku maso ye, ndetse ko atekereza ko amaso ye ashobora kuzaba ahita ahuma nk'uko akomeza kugenda abivuga muri rusange. Hanyuma uyu Cyuma Hassan Dieudonne yasabye ko urubanza rwe ruburanishwa bushya n'abacamanza bagera kuri 3. Umunyamakuru Dieudonne Niyosenga wamenyekanye nka Cyuma Hassan yagarutse mu rukiko i Kigali ngo